Keceng si nijang karbeng ng arta cricket home pen kritrok si Sokminso Football Championship ang lungkitipon. Kalitang kadom yung tipiningkan ni si Kichok kachikimopon. Ningkan trok si kebra po azadi ka Amrit Mahotsav ar nipacheton dun si Richo Hidi alang har ghar tiranga po ate PN ponsi ar mungchejeng kedo. Gibson terang aning kehang anim sopi hiti rui pen kangbo. Karom don marle pini karbidele news ane kang sama berta long peneli thare mono singti pini keceng si berta arjuponik tha nijang karbeng long sport association lapen jengkha sport association numpatil pi ponsi keceng si nijang karbeng long arta cricket hom lapen kritrok si Sopinso football championship angdung kitipon Labangso kapathu pon jakhongpo niphai ingkoi arni pen pangcheng pon si pai pai niphai trok anian angdung tipon Labangso kapathu pon along arta cricket hom kachapati pon jengkha sport association lapen hongkram sport association jengkha sport association pen golget hom pen chipai pon lo lapen arta cricket trok si kapathu pon jirikin sport association lapen wothat langso sport association atum angbong wothat langso sport association atum golhini pen chipai pon Labangso angdung kiti kapathu pon along kachetong dun alohi Butindra Sangma RTD National Football Player Jengkha Sport Association Amai Pusar Singh Phangcho Nijang Karbeng Sport Association Secretary Sanjay Crow Chirkineng Town Committee Chairman Singklam Terang Amreng Constituency VDC Chairman Lucas Milik Amreng Constituency Abarim VDC Chairman Lachit Terang Kopali Constituency Abarim VDC Chairman Hon Singh Terang Lapen kapre kitikening aratatum Lapen football aning kedok atum chitong don si mesen pen bangso angdung kiti kapatu ajai mek pagipon jengkha pen sesong tumong report Karbidele News Ladak pensi invite pon dom lo under 13 pen po demo under 17 ng invite po under 17 ng po senior po invite po lalo po de district player ng po district kami demo state national association dambom po sini po matasi so step ang po kun an kenili tum lahai ang deng la espar session kung dasam olympic session ujung game bi re chok chedeji official nai kusini tum official sila ke hoslo official abe pulo te ilitum jong hele poisa warsta ilitum patang ong karon iltuma selection avede tati official pulo te selection do kokti kasi langbom nang nalitum ta nang bori dun bom sumar tum khan expose no social media long an pulo te lang tum ning rong po nang nang cerap dunon iltum ta cerap pol le cerap itu pen le West Karbiang long angkang paprang pon pan bor ina itu Munit pirthe nang hachelo protangte pirthe pen chi okang nang vek Madua khai pusami kachi okang abang phua phan kachikimo padopon lapen aning kehang aning kaching sam abang phua tumpan kai ke sitame aning kachikimo pondo sonsi karletang kadom eng tipi aphan pustame ningkane si karletang kechok pen pini kachikimo pon Pini pai ni pai trok sial ni analo por pai krihini raji tim apon malom pulunia hawar ke parlo johoi terang arong amikar mate non ki khibom rongasar Prabhat Chandra terang acor kedamtang aningkan asomar acor amunti rong rup jirpi jirpo ke doan don rap aphan ci otekang si Halloween adem sakta chenam juilo lasik pini alang liphan kadom ing tipi karli tang arni ningkane si kechok si kachike moasai deng pon Labangso kachiki muasai kideng pon laki alang li karjong sining reng mealong kedodon pen ningarong klang ning insam klang pen kapadodon jia panci rong rup jirpi jirpo acor asomar amun pi kaduk kabidonrar atum an pusrame chingrum se arnamalong hirtume hang pipon koloni pen berjangan se report Karbidele News Hawarka Development Block ke parlo Richo Hidialong Pinit Troksi Kebra Pho Arta Kichok Azadi Amrit Mahotsav Alam Thepache Dondonsi Har Ghar Tiranga Po Athepi Pen Pini Armung Chejengki Dopon Bangso Armung Kache Jengpon Lake Bharat Adet Along Azadi Ka Amrit Mahotsav Ingdeng Troksi Kebra Pho Asengkan Kichok Along Pache Dondonsi Armung Chejeng Padopon
lapen India Prime Minister Narendra Modi kapen khat ateng pensi har ghar tiranga mate adon tin stame non nangkele ji pai pai achi kloni phai krip ho arni India den along independent de katalon ani pachaton dun pen adon tin a hem stame India alama mate a flag hemano kajatar repji a phansi richo hidi cluster level federation atum pen har ghar tiranga puate PN ponsi richo hidi ang kang an along letum armong chijeng ponsi har ghar tiranga ase ang tong hang pon lo bangsa har ghar tiranga armong kacha jeng pon along hawar ke hat development block ke par lo richo hidi cluster level federation amai pu sima bepi secretary Chintamani Phangchopi richo hidi cluster level federation members bank Mitro Karistimung P, Rupa Bordoloi, Bhaning P, Rani Teron P, Lapen Hawarka Development Block ke Parlo, Richo Hidi Cluster, Level Federation, a member do Anatum Chitong Don Lapen, National Anthem Alun, Lun Ponsi Bang, so Ingdeng, Troxiki Prapo Azidika, Amrit Mohotsap, Harighar Tiranga po Armong, Kachajeng, Mesen Pen Pachun Pon, Volokam Pen, Jirsong Singna Report, Carvideli News. Don Marley, pinanigan sama berita mengelapan sekang ton pon iglo, langi bawa pertama Carvideli News, dometak me kurang tu.